درود با شما دوستان آنلاینی. سپاس که با این نوار زیر کردید و این نوار رو نیز تماشا کرده ایستادید. امروز من یگان ایجادکاری نوی رو نکردم یا اینکه یگان برنامه رو تهیه نکردم، اما یک چند دوستان با من این نوار رو روان کردن و گفتن که هی ریزا، سببی که ویدیوهای تو تماشابینون زیاد نمیگیرن انا همین است. و البته که این برنامه کتابخوان یکی از برنامه‌های پسندیده من است، برنامه‌هایی که قریب که چگونه که میبینید همه این نوارهای این برنامه رو من تماشا کردم. و بله، یعنی امروز من میخوام صحبت کنم درباره همین، خصوصا همین آخرین ویدیوی دلیر شریف که این شخص همون سازنده یا اینکه مؤسسی همین برنامه کتابخوان است و همه این برنامه ها رو خودی او راوی شده پیش میبرد. و بله، یعنی من این نوار رو میخوام که یعنی همون ریاکشن یا اینکه ریاکسیا داشته باشم، چون که این موضوع با من پسند است. برای مثال دلیر شریف در مورد ضرورت تبلیغ اندیشه تکنولوژی، چگونه که شما میدونید پریزو گیف همه نوارهایش تنها درباره آیتی تکنولوژی است، زندگی، دانشجویی، زبان آموزی، یعنی این موضوع هستند که با من در حقیقت که پسند هستند و همه همین مندرجای انگلیسی زبان ها و روس زبان ها و اسپانی زبان ها و لهستانی ها و آلمانی ها را ما تماشا میکنیم که این گونه مندرجا در حقیقت که تماشابینان زیاد میگیرد. متاسفانه شاید که ویدیوهای ما بدن، شاید که ما ایجاد کردن نمیتونم، شاید که تا حال همون آدمانی که با مندرجه ما پسند هستند نیافتم یا که شوق و رغبت دارند من نیافتم. اما چگونه که میبینید این کانال هم در حقیقت که کانال افسانوی است، یعنی این آدمانی که در این گونه برنامه اشتراک میکنن اینها آدمانی در حقیقت که بزرگ هستند در تاریخ کشور ما. و بله، یعنی تاریخ با ما پسند است، درباره مولانا ما پسند است، حتی ما کتاب ها را داریم در خونمون. و بله، بیایید یک از برنامه های دلیر شریف رو تماشا میکنیم که این محض تعلق با من دارد یا که با آدمانی که اندیشه های تکنولوژی رو با دیگران میخواهند که تبلیغ کنند. آغاز میکنیم. با نام یاد خدای مهربان سلام. امیدوار هستم همگی خوب و خوشحال و بردم و سالم هستید. نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. محمد اقبال لاهوری میگوید که ناتوانی زندگی را رهزن است. ناتوانی زندگی را رهزن است، بطنش از خوف و خطر آبستن است. واقعا ما در یک عصر زندگی میکنیم که دیگر ناتوانی بیچاره‌نالی پذیرفته نیست. البته این در هر عصر پذیرفته نبود برای هیچ کشور، هیچ ملت، هیچ سرزمین. اگر بله، برای مثال این زمان درباره ناتوانی میگوید و ناتوانی مشکلی بزرگ است. چرا؟ چون که اگر که تو رقابت پذیر نباشی، یک چند نوارهای ما کردیم با دیگر دوستانم صحبت کردیم درباره تنبلی و خستگی. و بله، در اینجا برای مثال ما یک چند بارها هندوستانی ها را مثال آوردم که وایها در حقیقت که دانا در آیتی و تیارن که مبلغ کم قطعی کار کنن و ساعت های زیاد کار کنن و یعنی شوق و رغبت زیاد دارن با آیتی و تکنولوژی و تو با آنها رقابت کردن خیلی هم دشوار است. و بله، هم سرود هم شعر هم گفتن یک چند دقیقه پیش، این در حقیقت شعر معنادار است برای ناتوانی. بقای خود را میخواستند، اگر قدرتمند شدن را میخواستند، ناتوانی پذیرفته نبود. ولی امروز میبینیم که حادثات در جهان معاصر بسیار به سرعت رخ میدهند و چه کشورهای امروز قدرتمند هستند از خود و از سرزمینشون میتوانند دفاع کنند. البته همون کشورهای هستند که بیشتر به تکنیک و تکنولوژی های معاصر دسترسی دارند. بله، برای مثال تاپ 10 بزرگترین دولت سیاره، هم از ساحه اقتصادی، هم از ساحه یعنی طرز زندگی مردم، آسایشتگی، همون دولت‌های هستند که ما از یعنی اوزیر ما درباره راکت ها و درباره بمب‌های اتمی و درباره ماشین های الکترونی و درباره این گونه چیز صحبت نمی‌کنم، تنها درباره آیتی ما صحبت می‌کنم. یعنی فکرای خود رو میگویم. برای مثال بگیریم امریکا، چین، ژاپن، روسیه، خب اسرائیل، این دولت‌ها در ساحه آیتی افسانوی هستند. همین ساحه آیتی در تکنولوژی بگیریم، این همین حاضر ویدیویی که ما تماشا می‌کنیم در یوتیوب است. یوتیوب از ما نیست، یوتیوب از روس‌ها نیست، یوتیوب از آمریکایی است. آنها همه اداره را در تگ دست خود دارند. بگیریم پگاه بعد از 10 سال یا که بعد از 5 سال یوتیوب میگه که میدونی چی، ما دیگر نمیخوام که یوتیوب در آسیای مرکزی کار کند، فعالیت خود رو دوام دهد. یعنی میگه که من نمیخوام.
و پس اون بچه اینقدر ما تجارت های داریم در سوی در جهان آنلاینی خصوصا در یوتیوب از بین می رود. چندین گونه ویدیو سازان ایجادکاران یوتیوبرها کارشون از دست میتید. خصوصا این زمان بعد که در همین هجوم روسیه با اوکراین شد و این زمان دیگر کسی رکلام گذاشته نمیتونه در یا اینکه تبلیغات گذاشته نمیتونه در آن همون یوتیوب کانال خود برای استقامت کنندگان روسیه را و بله این هم میتونه که با سر همه کشورها بیاد، چون که این گونه شبکه‌های اجتماعی الکی در تگ دستی ان همین ابرقدرتان است، خصوصا یعنی آمریکایی و همه چیز دور میکنن. دیگر جهان امروز ثابت کرد که با قصه و داستان و روایت ها نمی شود یک کشور را یا سرزمین را دفاع کرد. چرا؟ چون ادبیات و فرهنگ و تاریخ و شعر خوب است برای بیداری، برای هویت، برای آگاهی، ولی اولویت را امروز تکنیک و تکنولوژی اجرا میکند. راست. برای مثال ما از تجربه خود میگم، در مکتب ما بسیار میآموزیم شعر، ما از یاد میکنیم شعر. خب اما مشکل اون است که همین از یاد کردن شعر با ما چیزی نمیدید. خصوصا برای ما وقتی که ما مکتب در تحصیل میکردم از 5 تا 11 زبان مادری ادبیات وقتی که ما میخوندم شعرهای زیاد ما از یاد میکردم. یعنی از یاد کردن دیگه چیز است، زبان رو آموختن دیگه چیز است، حکایه رو نقل کردن دیگه چیز است، ایجادکاری دیگه چیز است. ما در چندین نوارها هم گفتم که برای مثال که نظر نوار است که چگونه من 12 ساعت تحصیل میکنم، یعنی انا همین از یاد کردن این کاری ما نیست، از یاد کردن این کاری ربات هاست. برای مثال این زمان چت جی پی تی، خب این کار الان این گونه ربات هاست و یا از یاد میکنی. یا که سیری هم میگوی که در تاجیکستان ساعت چند است، تو دیگه جواب میدید. میگوی که جنگ دوم جهان کی بود، با تو جواب میدید. برای ما این زمان برای موفق شدن از یاد کردن مهم نیست، نه شعر، بلکه چگونه ایجاد کردن مهم است، ایجادکاری مهم است. در همه شرکت ها، در همه جایی که میروی ایجاد کنی مهم است و ایجاد کنی تنها با شعر از یاد کنی، با قاری از یاد کنی نمیتونی ایجاد کردن اون چیزا. اگر کشوری که به این دسترسی نداشته باشد و جامعهش تفکر تکنولوژی نداشته باشد خیلی زود شکست میخورد. شما ببینید من در این برنامه چند کتابچه‌ای رو آوردم که این کتابچه‌ها از کشتی‌های زیر آبی تا فضای کیهانی رو در بر میگیرد و صدها نمود تکنولوژی معاصر در اینجا گردآوری شده است و درباره هر کدام آنها معلومات نامه پخش شده است. و ببینید حتی این گونه کتاب‌هایی که درباره تانک و سامالیات‌ها قصه میکنند و درباره آنها مینویسند که چی برتری‌ها دارند. این کتابچه‌ها البته تنها برای کودکانی هست که تا مکتبی هستند، یعنی اونها حالا حتی مکتب خوان نیستند و ببینید چه شکل و طرح‌های زیبا دارن و در کودک چه شوقی تکنیک و تکنولوژی یا تفکر تکنولوژی رو بیدار میکند. بله، برای مثال اگر که با کودکان گیریم، این زمان کدام کودکی را پرسی که چی بودن میخوایی، تنها میگه که دکتر، حقوق شناس یا اینکه روسیه. سه نمودش جواب میدهد. یعنی ما از تجربه شخصی خود میگم، چون ما با کودکا بسیار سر کار داشتم و دارم این زمان، با کسی هم صحبت کنم، یعنی کودکای خودمون در نظر دارم و کسی نمیگوید که من با آیتی میروم، کسی نمیگوید که من برنامه ساز میشم، کسی نمیگوید که من در شرکت های بزرگی آیتی کار میکنم، یا که کسی نمیگوید که من راننده هواپیماها میشم، کسی نمیگوید که من یعنی یک چیزی نو اختراع میکنم. همه حقوق شناس و دکتر، تنها دو چیز، همون کلاس چهارم پنجم دوری موده همین آدم ها گرفته گیرن. کسی با کلاس یکم نمیرود که این تکنولوژی و آیتی است. سبب در چیست؟ سبب در چیست؟ و باز برای کمتر سینوی بالاتر اون کشورهای پیشرفته این گونه دانشنامه را تهیه کردند که در این گونه دانشنامه ها صدها و حتی هزارها معلومات جالبی زمینی و کیهانی درباره تکنیک و تکنولوژی موجود است، حتی درباره قطعه های گوناگون عالم. و من تنها 4 نمونه از این کتابچه ها رو آوردم. این گونه کتاب و کتابچه ها به هزارها نسخه میرسد که همه ساله و حتی هر ماه چاپ، نشر و واردی باغچه بچگانان، دانشگاه و مکتب و کالج ها و فضای اون کشورهای قدرتمند پهن می شود. خب یکی از سببایی که این کشورهای قدرتمند این گونه کتاب ها را می سازند آن است که طلبات زیاد است در بازار.
талабот дар ҳақиқат ки зиёд аст. Биё гирем ки ҳамин наворҳои ютюби ман IT омӯзро ташкил додам ва боз бисёр канали ютюби ма та соли 2017-16 инҷори ма видео месохтум дар ютюб мегузоштум дар бораи IT, технология, дар бораи фактҳои ҷолиб ва мушкили ин аст ки одамони гирду атроф, ҳамсинфон, дӯстон ҳамаатро масхара мекунанд ки ту ютюб видео эҷод мекунӣ, ту дарс метӣ. Барои мисол ман англисӣ дарс медодам соли 2018 дар доскаи симона мегирифтум, сиёмка мекардам ва дар ютюб мегузоштум ва боякумш ки касе тамошо намекард видеои мара, баъдимш ки шавқ рағбат надоштанд, ба ҳамон ҳолам мара аз ҳамун роҳе ки мехостум идома додан пас мегардонданд. Яъне ҳамун талаботи бозор нест ва талабот ки дар бозор нест, одамон шавқ рағбат надоранд, одамон ки шавқ рағбат надошта бошанд, дигар одамон мегӯянд ки ризо ин қадар эҷодкории ту бефоида аст, вақтатро бефоида нагзарон, касе намеомӯзонад. барои ин гуна китобҳоро сохтану омода кардан вақти зиёд лозим аст ва агар биёгирем ки ту нони хӯрдан надошта бошӣ зиндагии худро давом додан, ҳаргиз ин гуна китобҳоро эҷодкориро карда наметавонӣ. барои мисол сабабе ки айни замон ман видео эҷод кардастам, айни замон чунки ман вақти зиёд дорам барои эҷод кардани наворҳоро ва ман аз наворҳо комилан маблағе тангае кор накардам. албатта ки ман ҳаракат кардам ки тиҷорати хурдро дар атрофи YouTube ва вебсайт саҳифаи худ созам дар оянда ё ки айни замон. аммо мушкил ин аст ки мардум шавқу рағбат ба ҳамун ҳунари ма, маҳоратҳои мани ё ки эҷодкориҳои ма дар YouTube касе парвои надорад. ва бале ана ҳамин аст сабабе ки мардум ҳамин гуна китобҳоро эҷод намекунанд, чунки танҳо гӯӣ ки ҳуқуқшинос мешавам духтур, дигар китобҳои технологӣ чӣ лозим? дигар имрӯз кишвари қудратманд аст, кишвари пешрафта аст ки рокеташ аз рокети як кишвари дигар босуръаттар аст, тайёраш аз тайёраи кишвари дигар босуръаттар аст, ё қатораш аз қатораи кишвари дигар босуръат аст, ё дастрасӣ ба ин гуна технологияҳо дорад, ё худаш истеҳсол мекунад, ё истифодабарии онро медонад. хуб мешуд ки мо дар ҷомеаамон бештар ба ҷои рақсу суруду бозӣ, ҳарфҳои нолозим ва ифтихорҳои пуч, бештар ҷомеаро ба ин гуна илмҳои поя, илмҳои бунёдӣ ва илмҳои дақиқ ҷалб кунем то дар зеҳни ҷавонони мо, дар зеҳни мактабхонони мо тафаккури технологӣ ба вуҷуд биёяд ки бале. барои мисол ман оғоз кардам ана ин YouTube-ро канал ки ном дорад IT омӯз ва IT-ро бо забони модарӣ ройгон омӯз. ва яке аз видеоҳое ки ҳозир мо равем агар дар бораи ҳамин ягона роҳ ба сӯи IT. Хоб ман дар ин ҷамъ зиёда аз network engineer, cloud engineer, яъне ҳамун шаш роҳеро гуфтам ки чӣ гуна IT-ро оғоз кард ва чӣ гунае ки шумо мебинед ин навор дар тӯли 3 ҳафтаи охир ҳамагӣ 50 тамошобин гирифт ва ҳамагӣ аз 50 касе ки тамошо мекунад видеои мара, статистика ин 8 кас ба ин видео тугмаи мақбул гузоштанд. хоб ва бале шояд ки 8 каси дигар дар ҳақиқат ки комментҳо навистанд ва ин комментҳои маънидор ҳам ҳасту на ҳамааш, яъне танҳо оташаку шодиву лайку не. мақсади ин аст ки ман ана ҳаминро барои сохтани ин навор зиёда аз 6 соат масраф кардам то ки ин наворро ба навор гирам ва зиёда аз 6 соат дигар масраф кардам то ки ин наворро ба ҳар гуна графикҳову ба ҳар гуна эҷодкориҳо дар барномаҳои барои мисол CapCut гузораму, яъне монтаж ё ки таҳрир кунам. ва ҳамон қадар меҳнате ки ман кардам 12 соати ман гузашт ва ин навор ҳамагӣ 50 тамошобин гирифт ва аз рӯи молиявӣ гирем ба ман фоидае ҳам наовард ва касе ҳам сипосе ҳам нагуфт ва наворҳои маро низ дастгирӣ ҳам накардам. ва мақсади ягонаи ман биёед ҷомеаи бузургтарин ҷомеаи IT барои тоҷикзабонӣ сайёра шавем барбод. ва ман чандин борҳо гуфтам дигар одамҳоро нест ки биёед бале курсҳои сохтагии худро вобаста ба IT дар ҳамин ҷа ҳуҷҷатгузорӣ кунем барои ҳамаи одамонро, барои тамоми кӯдакони оянда, насли ояндаро. бале якчанд касҳо розӣ шуданд, аммо якчанд каси дигар ҳатто почтаи электронии мара ҷавобе ҳам надоданд. ва хуб биёед бармегардем ба акаи Далер Шариф. дар оянда инҳо ихтирокорои бузургшаванд ё феълан аз ин гуна технология истифода карда битавонанд то барои ҳимояи сарзамин, ҳимояи кишвар ва ҳимояи манофеи миллӣ
از آن کار بگیرند. بار دیگر میگویم که در وقتی که ما با شعر و داستان و قصه و روایت افسانه احساس مردم را بیدار میکنیم و آنها را احساسی میکنیم، شاید در زلهای کلان اونها را حتی به گریه کردن وادار میکنیم به این شعرهای بالا بلند یا شعارهای احساسی همون، ولی باید محک اساسی ما، همون فوندامنت، پایه اساسی تفکر تکنولوژی باشد یا دسترسی به این گونه تکنولوژی معاصر باشد تا بتوانیم امروز و آینده از کشور و وطن خود دفاع کرده باشیم و آن داستان و شعرها و قصه و روایت های را بخوانیم که ذهن جوانان ما را به سمت خودشناسی و تفکر انتقادی یا تفکر تکنولوژی پیش برند، نه اینکه یک لحظه احساسی شوند از یک شعر و از یک داستان و به همین تمام. اگر قرار است که امروز جهان را با شعر و ادبیات و تاریخ طلایی فتح کرده میشد، پس به شک ما در اولویت جهان قرار داشتیم، ولی میبینیم که امروز این گونه نیست و پله ترازو یا سمت پیشرفت یا قدرت به طرف آن کشورهای روانه شده است که این گونه تکنولوژی رو در دسترس دارند و زمینه ها را فراهم می‌آورند برای جوانانشان، برای جامعهشان، برای مرکزهای آموزشیشان که هرچی بیشتر با سرعت‌تر این گونه تکنیک و تکنولوژی ها رو اختراع کنند و وارد جامعه کنند. البته ما گفتن نیستیم در اینجا که شعر و ادبیات و تاریخ و فرهنگ چیزی بد است، نه، اینها خوب هستند، هویت ما رو بیدار میکنن، افکار ما رو بیدار میکنن، ما رو با گذشته خود شناس میکنن و کی بودن ما رو در جامعه نشان میدن و ما رو خودمون رو به خودمون شناس میکنن، ولی اینها اولویت نیستن. اولویت بار دیگر میگم همون تکنیک و تکنولوژی معاصر. بیاید ما مشکلی در همین شعر و در چی میبینم؟ بسیار از آدمان بله تعریف میکنن که شعر خوندن دیگر بله خوبیاش هم دارد، بدیهایش دارد. این فکر شخصی من است که شعر تنها به تو الهام میدهد، الهام میبخشاید، یا که موتیواسیا به زبان روسی، و موتیواسیا این برای مهلت خیلی کوتاه است. برای مثال تو یک نوار ریزا گیوف رو تماشا میکنی در یوتیوب و میگوی که واو وای بچه تحصیل کرده بیا منم تحصیل کنم، اما این تنها برای مهلت معین است، برای مدتی خیلی کوتاه است. بعد از یک روز، بعد از 10 روز، بعد از یک هفته تو برمیگردی به همون تحصیل نکردنت. برای هر روز تحصیل کردن و خب تکنولوژی نو را آموختن همین شعرها فایده ندارن، چون که اینها تنها برای مهلت خیلی کوتاه با تو موتیواسیا که اینها الهام میدهن و پس اون تو دیگر نمیتونی ادامه دادن. با تو لازم است که یک شعر نو، یک همون سخنگوی نوی موتیویشنال سپیکر یا که آدمانی موتیواسیا دهنده تو لازم است که با یک بار تو ور تماشا کنی و با الهامت برگردد و با روی تحصیل کنی. یعنی همین موتیواسیا برای ما شخصا این یک افسانه است، چون که وای گاهی هست گاهی نیست. فرقیتی پروفسیونال، آدمی پروفسیونالی از آدمی عادی همان است که پروفسیونال نوباسه که در بیرون باران است، آفتاب است، گرم است، خنک است، امروز نان خوردن دارد، آب دارد ندارد، خواهش دارد ندارد، وای کارش رو انجام میده چون که وای پروفسیونال است. ما برای همین چیز ما آدم رو میگیم پروفسیونال، اما یک خیلی آدم ها گویا که پروفسیونال هستن اما نمیکنن. برای مثال همین دانشجو، این دانشجوی پروفسیونالی است، چون که تو رسما همون بلیت دانشجو داری که تو پروفسیونال رو میگن و تو باید که با مثل پروفسیونال ها نوبسته وضعیت روز با دانشگاه روی خود رو نشان دی تحصیل کنی نوبسته از وضعیت. انا این رو میگویم، اما شعرها تنها اینها با تو میدن و خلاص. با یک شعر دیگه لازم است که تا که دوستان آنلاینی و تحصیل را آغاز کنند. است که امروز در دستی هر کشوری که هست اون قدرتمند است، حرف اول میزند و کشورهای دیگر رو زیر اطاعت خود می‌دارد. از این خاطر هرچی بیشتر در همون شبکه‌های اجتماعی بجای تبلیغ هر گونه موادهای نالازم و داروواری و نمیدونم کی چیزهایی که عموما برای جامعه ضرور نیست و شبکه‌های ما بیشتر از آنها تبلیغ میکنن، خوب میشد یک کمی به این سمت بیایم و تفکر تکنولوژی رو در جامعه بیدار کنیم. بجای همون رولیک‌های پاسیفات، اندیش‌های پاسیفات، خوب میشد که ما یک فضایی را با وجود بیاریم که در اونجا درباره نانو تکنولوژی، درباره کیبر تکنولوژی ها، درباره تکنولوژی معاصر گفتگوها صورت بگیرد. بله، برای مثال اگر که در یوتیوب کانال ریزو گیف روید،
мо якчанд мавзӯъҳо дорем, яъне ман якчанд пахшои мустақим кардам дар бораи барои мисол гапи озод, мавқеи шабакаҳои иҷтимоӣ дар зиндагии ту, суҳбати дӯстони онлайнӣ ки мо дар бораи IT суҳбат мекунем, дигари киберамният, донишгоҳ, шабакавӣ, суҳбат бо Ризо Гӯев, саволҷавоб, таҳсил, кор, IT, барномасозӣ, таҳсил бо ман, ту бояд худи ҳозир таҳсил кунӣ, 6 соат таҳсил бо ман, насби Flutter, Android Studio, VS Code, дарси Windows, таҳсил бо ман. Агар ки ҳамин наворҳоро бинед 11 соат таҳсил бо ман яъне анҷом медиҳам ва касе парвои надорад. бале ба касе шавқманд нестам ин наворҳои эҷоде кардаи ман. бале 132 тамошобин дар як моҳ. дар ин суҳбат бисёри бачаҳое ҳастанд ки ташаккур ман зиёда аз айни замон ҳисоб китоб кардам 7 дӯсти онлайне ёфтагиём ки онҳо қариб ки дар бораи IT маълумоти хеле бисёр доранд ва мақолаҳои зебо ҳам менависанд ва якчанд вебсайтҳои тоҷикӣ ҳам ёфтам ки дар оҷа афсонавис оли якчанд навор мекунам дар оянда ва ин вебсайтҳоро ба шумо тавсия медиҳам. аммо мақсади нишон додани ман пахшои мустақими худ он аст ки чӣ гунае ки Далер Шариф гуфт бояд ки мо ин гуна мавзӯъро омода кунем то ки мардум баҳс кунанд дар бораи технология, на ин ки дигар мавзӯе ки ба мо фоидае намерасонад. ин дар ҳақиқат зебост, чунки ҳамин амрикоиҳо, Сингапур, аврупоиҳо, ин яъне давлатҳои топ-топе ки дар навор гуфта шудааст, онҳо ин гуна мавзӯъҳоро дар ҳақиқат ки баҳс мекунанд, яъне баҳси илмӣ, на дашном, на ҳақорат, на бадбинӣ, балки баҳси илмӣ. шахсан барои ман баҳси илмӣ хеле муҳим аст, чунки дар ҳамин кишваре ки ман зиндагӣ мекунам, дар Лаҳистон, тӯли 4 соли донишҷӯӣ мо ҳамавақт қати дӯстони хориҷӣ баҳс мекунем дар бораи ҳама чиз, чунки ин зебост, ин донишро зиёд мекунад, на ин ки кашмакашиҳо, балки баҳсҳои илмӣ, агар ки тони худатро нишон деда ин гуна баҳсҳо. ва бале ман ба ин сухани Далер Шариф розиам. андешаҳо сурат бигирад ва ин гуна китобу китобчаҳо андешаҳо зиёдтар таблиғ шавад то ҷавонони мо аз он чӣ ки дар ҷаҳони муосир дар бахши техникаву технология мегузарад огоҳӣ пайдо кунанд. Агар дар шароити имрӯз истеҳсол карда наметавонанд, ихтироъ карда наметавонанд, ҳадди ақал бидонанд ки кадом кишваре бо чӣ технология муҷаҳҳаз аст, онро чӣ гуна кор мефармояд ва барои чӣ истеҳсол карда шудааст, барои чӣ равона шудааст ва оё мо ҳам метавонем аз ин гуна технология истифода карда битавонем ва оё қудрати истифодаву нигаҳдори онҳоро метавонем ва дар сари ин мавзӯъҳо бояд гуфтугӯҳои бештар сурат бигирад. Агар имрӯз ин соат ва ин лаҳза мо ба ин самт наравем, фардо хеле дер хоҳад шуд. фардо намешавад ки бо қироати шеъре, бо хондани достоне, бо гуфтани таърихи балоеро аз сари як кишвар дур кард ва таҳоҷҷумеро аз сари як кишвар дур кард. танҳо ва танҳо бо доштани шахсиятҳои қавӣ, инсонҳои қавие ки тафаккури технологӣ доранд ё ба ин гуна технологиё дастрасӣ доранд ё ин гуна технологиёро истифода бурда метавонанд, мо метавонем кишвари худро ҳифз кунем. бале барои мисол як аз мисолҳои оддӣ ва як аз барномаҳои тоҷикие ки ман қариб ҳар рӯз истифода мебарам, ин барномаи Алифмоби аст ва дар ҳақиқат ки ман ташаккур мегӯям ба одамоне ки ин барномаро сохтанд ва ин барномаро тоҷикон, яъне ин маҳсули кишвари мост ки айни замон дар Ӯзбекистон истифода бурда мешавад, дар Тоҷикистон, дар ҳама давлатҳои сайёраи замин. То вақте ки ту App Store дорӣ, Play Store дорӣ, метавонӣ ки борбардорӣ кунӣ ва ин замима ё ин ки барномаро, апро истифода барӣ ва онҳо метавонистанд, яъне ҳамин Алиф метавонист ки зиёда аз $25,000 амрикоӣ масриф кунад то ки барномасозони амрикоиву аврупоӣ пардохт кунад то ки вайҳои барномаро созанд. аммо инҳо ин ширкат 30,000-ро пардохт накарду худи барномасозҳои дохилиро ҷалб кард, тайёр кард, омода кард, омӯзонд, барои мисол Алиф Академия, дигарҳо ва онҳо айни замон зиёда аз 1.5 миллион ё ки 1 миллион истифодабаранда доранд дар дохили барномаи Алифмоби ки ин бозиро комилан иваз мекунад. яъне барнома ин ягон кумур нест, ин ягон рокет нест, ягон автомобили электронӣ нест ки мо бояд истеҳсол кунему яъне боду ҳаворо ҷазӣ кунем. Не, ба мо танҳо интернети баландсуръат лозим аст ва дониши барноманависӣ лозим аст то ки вай барномаро нависем ва барои ин бояд таҳсил кардан, яъне ҳар рӯз 10 соат 12 соат вақт гузошт то ки забонҳои барномасозӣ таҳсил кард. барои мисол Flutter-ро дард омӯхт, Android Studio-ро, забони барномасозӣ Java-ро омӯхт ва барои агар iOS созӣ Swift омӯхт то ки ин гуна барномаҳоро созӣ. аммо ман якчанд наворҳо кардам ки барои мисол Dart, бале ин гуна
курси флата бо забони тоҷикӣ. Бале ин 3 ҳафта пеш ҳамагӣ 57 тамошобин гирифт ва комментҳоам каман як одамро ман медонам ки бо ман пайваст мешавад, суҳбат мекунад дар бораи ин. ва бале вайам ҷавони хелам ҷавон аст ва ташаккур мекунам ҳамун як касам ки баъд аз тамошои навори ман шод шуду хост ки идома додан гирад ин курсҳоро. ва бале яъне ин буд ки ман мехостам ба шумо гап занам ки бояд барнома созед. ҳимоя кунем ва ҳарчи бештар ман мехоҳам ки ба ҷои он ки дар залҳо мардумро ҷамъ мекунем бо кадом шиору андешаву қисса эҳсосӣ мекунем ё ифтихор мекунем ки онҳоро ба гиря кардан водор кардем, хуб мешуд ки як дониши навро, як фикри навро, як технологияи навро ҳадди ақал то чени зарур ва тавонмандии худ вориди ҷомеа бигардонем. Ман боварӣ дорам ки зеҳни ҷавонони мо, махсусан зеҳни бачаҳои тоҷик хеле хеле хуб аст, хеле хеле хуб дарк мекунанд ин мавзӯъро. Фақат барои онҳо ин мавзӯъро бештар таблиғ кардан дар кор аст ва вориди анамун макотибу дабиристону донишгоҳ кардан дар кор аст ва шояд аз байни ҳазорҳо ҷавон, шояд аз байни садҳо нафар 10 нафар аст, 5 нафар аст агар ба ин самт биёяд, воқеан ин барои мо як бурди калон аст ва онҳо метавонанд бисёр корҳои арзишмандро ба анҷом бирасонанд. Ман умедворам ки дар шабакаҳои иҷтимоии мо, дар шабакаҳои телевизионии мо бештар ин гуна мавзӯъҳои ба вуҷуд биёянд ки онҳо сари технологияҳои муосир, сари мавзӯъҳои нанотехнология, кибертехнология ва дигар мавзӯъҳое ки имрӯз барои мисол дар бораи кибертехнология ёки киберамният, cyber security, ма низоми cyber security омӯхтаиса меёнем киберамният. Чаро ин муҳим аст? Чунки ҳама давлатҳое ки барои мисол агар хоҳанд ягон давлати дигарро ҳуҷум кунанд, онҳо айни замон дигар бале шояд ки ба силоҳ, ба бомбаҳои атомиё, ба танкҳо раванд, аммо яке аз дигар ҳуҷумҳое ки мешавад ин ҳуҷумҳои киберӣ аст. ҳуҷумҳои киберӣ хеле муҳим аст ва ту агар ин гуна мутахассисонро надошта бошӣ ки ҳимоя накунанд, тамом аллакай ҳамон вебсайтҳое ки месозӣ, ҳамон вебсайтҳоро метавонӣ ки аз дасти ёки ва ё бисёри баъд анаму трафик равон мекунанд ба анаму домейн ва сервере ки ин вебсайт дар он ҳаст метавонад ки аллакай кори вай оҳиста оҳиста шавад ва пас он дигар муштариён наметавонанд ки ба ин вебсайт дохил шаванд. яъне ин ҳуҷумҳои зиёди киберӣ ҳастае ки пагоҳ ҳама метавонад ки истифода барад бар муқобили ту, дӯстони ту, вебсайфаи ту. бале дар ҳақиқат ки ин рост аст. ҷаҳони муосирро фаро гирифтааст ва кишварҳоро қудратманд кардааст. Бештар гуфтугӯ кунем, бештар ҳарф занем ва дар ҷомеа як тафаккури технологиро ба вуҷуд биёрем. бори дигар мегӯям ки бо рақсу суруду мусиқиву шеър имрӯз намешавад аз сарзамин, аз миллат, аз кишвар, аз ҳувият ҳатто дифоъ кард. имрӯз онҳо хубанд, заруранд, вале дар авлавият қарор намегиранд. Дар авлавият ин гуна барномаҳову техникаву технологияу донишҳо қарор мегиранд ки дар сурати зарурӣ битавонанд аз манофеи миллӣ дифоъ карда бошанд ва имрӯз ҷаҳоне ҳаст ки бисёр ҳодисаҳо ҳатто дар сония сурат мегирад. Дар сония ба вуқӯъ меояд ки шояд кишварҳои дигарро дар ғафлат биандозад. аз ин хотир даъвати мо аз ин минбари китобхон ин аст ки мо ҳарчи бештар, ҳарчи сареътар ва ҳарчи зудтар тафаккури технологиро дар байни ҷавонони худ бедор кунем ва ҷавонони худро ба ин самт шавқ бутем. махсусан имрӯз корро аз боғчаи бачагон шурӯъ кард ва ин гуна китобу китобчаҳоро ҳарчи зудтар тарҷума ва вориди дабиристонҳо, яъне боғчаҳои бачагон ё зиндагии мардум кард, то мардум аз ҳар гуна наворҳои пасту бемаъниву беарзише ки имрӯз дар телефонҳои худ мебинанд, тамошо мекунанд ва ба кӯдаконашон нишон медиҳанд ё кӯдакон наврасони онро мебинанд ва андешаашон заҳрогин мешавад. ман фикр мекунам ки ин гуна корҳо агар шурӯъ кунем ва зуд анҷом бидиҳем ба нафъи кор хоҳад буд, вагарна фардо дер хоҳад шуд. ҳамон гуна ки ман дар аввал аз шеъри муҳаммад иқбол ёдовар шудам, мегӯяд ки нотавонӣ зиндагиро раҳзан аст. воқеан нотавонӣ зиндагиро раҳзан аст, батнаш аз хавфу хатар обистан аст. агар мехоҳем тавонманд бошем, агар мехоҳем қудратманд бошем, агар мехоҳем ки аз сарзамини худ, аз кишвари худ, аз давлати худ ҳимоя ва ҳифз кунем, мо бояд бо ин гуна технологияҳо дастрасӣ дошта бошем, кор кардан ба ин технологияҳоро бидонем ва бештар дар ҷомеа тафаккури
технологӣ ва тафаккури интиқодӣ ва аз дигар зовия ба мавзӯъ нигоҳ карданро ёд бигирем. бори дигар мегӯям ки бо шеърҳои обшуста, бо шиорҳои обшуста, бо мавзӯъҳои такрор ба такрорӣ дар бораи баъзе ҳодисаҳои таърихиву забону фарҳанг мо наметавонем дар ин майдони рақобатҳои бисёр шадиди технологӣ аз манофеи худ, аз кишвари худ, аз сарзамини худ ҳифз карда бошем. барои мисол ма дар ҳақиқат ки бисёр медонам тоҷиконе ки дар сайёра дар дигар кишварҳо зиндагӣ мекунанд ва мутахассисони топ ҳастанд ва мушкили он аст ки онҳо мутахассис ҳастанд, аммо намехоҳанд ки як рӯз аз ҳаёти худро ҳамчун муаллим, ҳамчун барномасоз, ҳамчун сайёҳ, ҳамчун духтур, ҳамчун менеҷер ё ин ки мудир дар ширкатҳои ҳатто ҳастанд ки кор мекунанд. ман шахсан худ медонам. ва вақте мепурсӣ ки чаро намехоҳӣ гузоштан як рӯз аз ҳаёти худро, мегӯянд ки ҳей мардум ҳар гапе мегӯяд, касе намехоҳад фаҳмидан дар бораи ман шавқовар нестам, аммо ҳастӣ, чаро не, ту шавқовар ҳастӣ. сабабе ки барои мисол ман як рӯз аз ҳаёти забономӯз, як рӯз аз ҳаёти барномасоз, як рӯз аз ҳаёти барномасози тамбал, як рӯз аз ҳаёти ман, як рӯз аз ҳаёти мутахассис IT аз офис, ин гуна наворҳоро кардам ки максимум ҳамагӣ 400-500 кас тамошо кард ин наворҳоро. албатта ки шахсан барои ман касе сухани баде ҳам нагуфт. ҳама тугмаи яъне пайравӣ кардан ҳамун 400 касе ки наворҳои маро тамошо кард, бисёриҳо комментҳои хубам навистанд ва бале мара занг задан, почта навистанд, паём навистанд ки ҳей Ризо, дар ҳақиқат ки мо аз дидани навори ту шод шудем ва илҳом бахшид ба мо. Чунки ин гуна наворҳо як бор дар ҳамин YouTube амрикоӣ ба забони англисӣ навист A Day in Life of a Software Engineer at Google, at Microsoft, at Facebook. яъне як рӯз аз ҳаёти барномасоз дар Google, Facebook, Microsoft ширкатҳои бузурги амрикоӣ ва ин наворҳо 5 миллион, 6 миллион тамошобин дорад. чаро? чунки ҳар як кас орзуи дар яъне анамун насли нави ин кишвар орзуи дар ин гуна ширкатҳои бузург кор карданро дорад. барои мисол ман хоҳиш мекунем ки аз ҳамин мутахассисони IT ки дар алиф ҳастанд як навор кунанд. як рӯз аз ҳаёти ман ҳамчун мутахассиси IT дар алиф, як рӯз аз ҳаёти ман ҳамчун барномасози мобилӣ дар болои барномаи алифмоби. ин зебо мешавад. барои мисол шахсан ман Ризо, ман тарафдори анамин бузургтарин финтек ширкати бузурги кишвар ҳастам, алиф, ва ман мехоҳам ки зиндагии ин гуна барномасозон дар ин ширкат чӣ гуна аст. барои ман шавқовар аз дидан. ва дӯстони азиз, охирон порчаи навори Акаи Далеро тамошо мекунем ва бале навора хотима мерасонем. ман фикр мекунам ки ин андешаи мо, ин паёми мо барои ҳамнаслони худамон аст ки ба ин самт зудтар биёем. ман фикр мекунам ки ин мавзӯъ дурусттар фаҳмида мешавад ва дурусттар дарк карда мешавад ва таблиғ аз ин мавзӯъ ба хотири ин аст ки ҳарчи бештар ҷомеаи мо, наврасони мо, ҷавонони мо ба самти тафаккури технологӣ биёянд ва ман умедвор ҳастам ки аз миёни ҷавонон, аз миёни ҷомеа ва аз нафарони огоҳ як нафаре пайдо мешавад ки ин гуна китобу китобчаҳоро тарҷума мекунад ва бо чунин дизайн, бо чунин шакл вориди мактабҳоу донишгоҳу мактаби миёнаи мо мегардонад. худо ёру мададгоратон. хуб, барои мисол ҳамин агар наворро низ бинем, чӣ гуна ки мебинед, ду рӯз пеш ин навор дар YouTube гузошта шуд ва ҳамагӣ 3,5 одам тамошо кардааст ин наворро. ва бале агар ки наворҳои таърихро бинем 15 кас тамошо мекунанд, яъне ман бар муқобил нестам албатта, аммо ман мехоҳам ки наворҳои технологӣ бояд ки зиёд шаванд ва бале чунки технология ин имрӯзаву ояндаву фардост. дар ҳақиқат ки ин зиндагиро комилан иваз мекунад технология. ва агар ки шарҳҳои инро низ бинем, бале зиёда аз 200 кас шарҳ нависаст ва ман навистам ки масъана барои ҳамин шумо бояд худи ҳозир наворҳои Ризо Гиёфро тамошо кунед. ва бале касе тугмаи мақбулам намонд ба комменти ма. ва бале 100% рост. бале дар ҳақиқат ки ташаккури зиёд дӯстои азиз барои тамошо. ва бале ин барномаи писандидаи ман аст ва ман ба шумо тавсия метиҳам. ва агар ки Акаи Далер борем тамошо кард ин наворро, ва ман сипос мегӯям ба шумо, чунки ин барнома тӯли 1.5-2 соли охир комилан
бисёре зиндагӣ аз одамонро иваз кард ва одамон аллакай шавқу рағбати зиёд доранд то ки наварҳои зиёдеро ба вобаста ба илм, технология, зиндагии илмии онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ хусусан дар YouTube гузоранд. Ва ташаккури зиёд дӯстони азиз, то видеои дигар, ҳамада хайр.